Shalom, muju aman bandu kerina senina dengan turang ibas lar Kristus. Si tetap setia guna ngorati kata di bata. Arapala serenungan ta guna minggu. Guna tanggal 25 Februari tahun 2024 enda. Ica minggu enda gelari minggu passion si peteluken. Tapi sini gelari minggu reminiscere. Tapi ope kita ngoge kata di bata dengan ngerenungkan isina. Mari si pindah lebih ke kemantuhan ras kita. Toto kita. Ipuji sembah kami Tuhan, Bapa sir kuasa ibas kegeluhan kami, Kangkap ulu penampat ibas kegeluhan kami, ibas warisi senda enda, Kangkang endar bahan sama keatan dengan kami, datkan kesempatan kuda morati sir begini ibas kata. Pasu-pasu nu dage kemahan du, siaten du ipaken du jadi alat du, guna pese karena kataan du bas pak seenda. Telah nabahan simin atan kami, Pemagasi pengangkan ras kini tekan kami, zenari ngasup kami, dalani kegeluhan kami selaku kala sida erna lemah bagi saja. Pasu-pasu dage kerina kami ija kami dengan Tuhan, gelah arah kami ngalokan katandu, belukah kami resaksi man sekeler kami, pembarkan karena kami saja. Arah anak Yesus Kristus kami to terus nyatakan jujur. Amin. Perpelongi Tuhan kata dibatasi seman bantah. Ibad-ibas kitab Nehemia pada sindeka Nehemia bindu siwah ayat 26 sehku ayat 30 sada. Nehemia bindu siwah ayat 26 sehku ayat 30 sada bagenda isina. Tapi berontak bangsandu man bandu jana isimbak nakam undang-undang du ipu dikena ibunuhna nabi-nabi si merekan pertenget man bana. Sinuruh ia gelah mulih ku kam. Igombangin nakam alu mesangat. Emakai pelepas ndu musuh-musuhna nalukan dengan merentah ia. Ibas kenesran arlebuh ia bandu. Mindo penampat. Zana ia aluindu ia isurga nari. Arkiteken perkuah atendu simbelin. Ibreken duman bana pemimpin-pemimpin. Simulahi ia ibas musuh-musuh nanari. Kencanggo ka aman, perdosa kaya mulihkan. Emakai pelepas duka musuh-musuh nanalukan ia. Tapi kenca jera ia dengan mindo gelak islamat kendu ia. Ibagi kendu ia isurga nari. Sana engkau megati kel ipulah hindu ia. Erkiteken perkua atendu simbelin. Iper singetindu ia gelah patuh man pengajaran du. Tapi ibas ukurna meganjang. Itulah na undang-undang du. Amin na gia dalan ku kegeluhan mearah ngikutkan undang-undang du. Tapi mekeng ia langit ngikutkan kam. Ibas tahun ku tahun sabar kam man bana. Jana iper singetindu ia alu kesandu. Arah nabi-nabindu tapi pasek bangsandu. Maka ipelepasandu italukan bangsa-bangsa si deban. Sejenda kata dibatasi seman bantah, alu tema erlebuh mantuhan mindo penampat. Perpelengan sini kelengi Tuhan, ibas sada paksa, let sekala pernanden, nuriken karena kinisran geluh, si pernah idalanina. Ija, perbulanganna datken sada musibah kecelakaan. Sirbahan nahena retap sembelah. Mulai pergelangan nahe kuteruh retap sembelah. Maka pak sesi halu pengarapan banci dengamin isambung nahe ilakukan tindakan operasi penyambungan. Tapi kasih terjadi kepekan daging nahe si isambung dai maci. Arbahan nahi si sehat pengko ikut maci. Semaka terpaksa melakukan amputasi nahi arah si maci dai 3 sentika kuda atas. Tapi lah kepekan cukup sadakali ngenca operasi Sepiga-piga kali terus ilakukan operasi amputasi perbahan koka menjalar maci nandai kutihun. Maka totalna lid 4 kali operasi mo perbulangan nandai. Bas masa si
si pernanden dekahan me ia rumah sakit asangkan i rumah. Guna ngarak-ngarak perbulangan na. Jenari anak si kitik-kitik dengar si 6 kalak terpaksa ititipkan kujah kuje. Si pak sana butuh perhatian terpaksa i nomor 2 kan. Ije nina rikutkan penggejapan na. Ia deskan tedis idatas duri. Sama katangis ya ruser. Iukurina ugalah pagi. Adi perbulangan kula nelit nahena sembelah. Ugalah pagi anak-anak kue kitik dengar. Pencarin kuju banga. Ijeme erto to ya rusur. Sebab lanai bolit kap nasi banci mereka ketenangan lain erto to ku Tuhan. Mendo ya mantuan gelai sampati Tuhan. Encukupkan kerina keperluan-keperluan guna ertambar bagai peguna kebutuhan anak-anak na kerina. Sekaligus mendo ya gagah mantuhan gelah ngasup tetap setia mendampingi perbulangan na riku ras ngep anak si 6. Segelah na banci tetap ratur. Perpulungan sini kelengi Tuhan kedungan na nina si pernanden endai. Kencanggo kurang lebih 12 tahun berlalu kisah La gejap na terbentasi kang megerina paksa simberat dai nina bagi. Anak-anak nggom singudang-udah anak perana. Kerina kamu teh mahuli. Ikut kerina nampati nande ras bapana kujuma. Jenari beluh kaya makeken talenta sulit bas ia riku ras pemetehna guna encari nampati orang tuana. Maka lanailit belas-belas ku nina si pernanden endai. Lain ngatakan bujur mantuhan. Lanailit belas-belas na. Malam kelatena. Sebab berat kelube perbeben siman alan kena. Tapi kepeken terbentasi kang. Senina dengan turang basular Kristus. Pernah kang lit pengalaman du bagi. Tupung kam ngalakan perbeben si bagi. Gejap kendukange perkuah hati di bata. Pernah kange ingat-ingat du perkuah hati di bata singgo inanamidu. Jana ugange arusna. Sikap tas laku kalak sirkini teken gelaatan kita datkan perkuah hati di bata. Mari erlajar kita arah kata di bata si jadi palas renungan tak eda. Kitab Nehemia bindu siwa ayat 26 sekutulu sada enda. Enda nurikan karena pertoton pengakun dosa ibas bangsa Israel nari mandibata. Sita maka Nehemia emkap sekala juru minuman Raja Persia. Si kedungan na jadi pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel guna mulihkan ku Jerusalem, bangun tembok Jerusalem. Ibas perikop enda adi sibunakan ibas ayat si pemenanari iturikan maizei maka bangsa Israel erpuasa rikut pemake uis guni tandana ia arceda ater kadiolar kita kendosana ije meiogekan karena undang-undang Tuhan ya dekah nalit kira-kira 3 jam iogekan bancis yoge bas ayat si petelukan jenari kencanggo iogekan 3 jam narika ia ngakukan dosa-dosana jana arsembah man Tuhan di bata. Ibas kesempatan bangsa Israel ipuji nama di bata sebagai bentuk pengakuan kini tegena. Ngaku maka di bata mengenca Tuhan. Bagi si tersurat bas ayat si penemken. Kam ngenca Tuhan nina. Si erkuasa si nepal langit ras doni lengkap ras isina kerina. Jana IJP iturikan karena sejarah kegeluhan nene nandube si enggo isampati di bata. Ibrekan mekerina si menghuli manbana sebagai tanda pasu-pasu di bata. Jana 40 tahun medekana bangsa
erdalan menuju tanah perpadanan, EPI kawali di bata. Adi melihai bre di bata roti i surga nari. Adi muas ibre di bata lau ibas batu nari. Pancisyoke bas ayat 10:5. Tapi lit kange paksa-paksana ijanini nini bangsa Israel megancang rukur dengan mekeng. Semaka gokape ilengkapi di bata keperluan geluhna lit kang dalam nalapatu. Berontak yaman di bata ilupa kena perbahanan di bata. Ibahanina ka sembah-sembahan. Isembahna di bata bangsa asing. Bahkan ada ingat pernah sekali jadi ibangun nama sada patung lembu emas. Isembah-sembahna arkite-kitekan Musa ringan gunung Sinai ngalokan undang-undang Tuhan gondekah sakapna ibahan nama patung lembu emas dai. Maka amin bagegi ya. Ikatakan ice tupung bangsa erleboh man di bata idengkehken di bata ma isurga nari zenari i alamina. Lapada siya merawa i alami di bata ma bangsa mulihi zenari ngo kaaman keguluhanna. Encang ngo kaaman ayat 28. Erdosa ka bangsa mulihi ka yang lakukan silangan na ate di bata. Endam si jadi palas renungan ta. Ningatkan kita perbahanan bangsa Israel si jahat kita kan laya setia man di bata. Ikatakan PIJ maka istimbak na di bata. Undang-undang Tuhan pe ipudikan na. Ibunuh na pe nabi-nabi si mereka pertengat man bana. Semaka ipelepas di bata musuh-musuh nalukan bangsa maka kaya lit ibas kini seran. Ibas tahun sabar di bata nina. Sabar yaman bangsana. Jana ipersingetina maaluk kesana arah nabi-nabina tapi pasek bangsa Israel. Amin bagegi ya. Lah kepeken itadingkan di bata tapi ikernep kena bangsa sebab di bata melias dengan perkuah. Rulih-ulih di bata ngalami bangsa mulahi bas musuh-musuh nanari alu mereka pemimpin si banci mereka keselamatan. Tapi biak na bangsa dabuh kuas percobaan erbahan paksa aman berontak ka iya. Kagalani Tuhan alu kata si deban tupung bangsa Israel lah setia di bata mereka hukuman. Tapi ibas ia patuh man di bata pe mereka pasu-pasu man bana. Endam nuduhkan keadilan di bata. Keadilan di bata selaku sinapa manusia bagepe doni eda. Ija keleng Athena isah kena tupung bangsa setia dengan patuh. Tapi tupung bangsa berontak iukum gelah nalit ka dalanna mulihkan kudi bata erlebuh mindo penampan. Dege kain dia makna renungan tak eda. Perpulungan sinikelangi Tuhan arah kai silakokan bangsa Israel. Tangkas si idah. Maka kini seran rehman banta. Banci saja erkiteken ulah ta. Kini seran reh kubas geluh ta. Banci saja reh erkiteken ulah ta. Penglegi tange. Pas bagi si ilakokan bangsa Israel. Ija erkiteken berontak nge iya. I pepasak na pinggel na. Lah i bagikan na peringatan sisahkan di bata melalui nabi-nabi na. Ibahan na rusur merawat di bata. Padahal engkau berbagai-bagai bentuk pasu-pasu. Karena si menghuli engkau isahkan di bata man pana. Maka kedungan na erkiteken berontak iya. Rulah iya. Ipadiak di bata kama bangsa italukan musuh-musuh na. Maka kini serana bekas pengleginang. Kita
Ola kalmin sempat kini seran reh kubas geluta erkiteken penglegita. Contoh megogo te terkiteken kumat mah terusur. Padahal kita ngenda la si jaga pola makan ta. La kita ratur man. Lit kadeba nggom tehna lit pangan-pangan si jadi pantangan na erkiteken pinakit bas daging kula. Petina rusur mangani si jadi pantangan pia enggo bengkak nahe masui kodo rasidebana tanda-tanda gokumat pinakit. Cenari selaku kalak sirkini teken kita kalak Kristen si tengah maka adi si tadingkan Tuhan silakoken mekai silang na Athena asa kai lit senta minum mabuk arlua-lua arjudi narkoban si cedai makulata enda. Padahal Rasul Paulus peningatkan maka tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam tubuhmu. 1 Korinti binduk 6 ayat 10 siwa. Maka si usur-usur hancur mau usaha pencarinta, hancur mau keluarga ta, kita penggolanai si perian resturang reseninata. Ijem dreh makin serandai. Kini seran arkiteken penglagita. Ulah-ulah ta. La kita setia mandibata. Tapi lit enda janji si sehken man banta arah renungan ta enda dai. Ija ibas bangsa Israel kadiola lebuh mulihi mandibata mindo penampat. Ije me dibatanggit ngalemi salahna. Ia lemi kamulihi, itebus dibata kamu bangsa iberikan keselamatan. Semaka ngukaya selamat. Tanda maka dibata dem alu keleng teras perkuah. Jadi mankala singgit ertobat, singgit jera dengan robah. Keleng ate dibata lar sibar. Maka ugagian dai kinisran rehman bantar kiteken penglegita. Pedas-pedas lah si pindo pengalami dosa mandibata. Mindo ampun kita jenari ertobat kita. Tentu ipasu-pasu dibata mageluh ta. Selanjutnya arlajarkah kita arah palas renungan ta indandai. Maka kali si jadi was bangsa Israel. Tupung aman geluhna mulihi ka ia merontak. Erdo sama ia ayat 20 waluh enda ningatkan kita ngenda gelahna ula si salah gunakan kelengate di bata perbansita di bata perkuahate nga maka sendah si bahan ka dosa ta pagi mindoka kita pengampunan kedun go kasih bahan ka ulah ta lah bagi bangsa Israel kencong ko aman geluhna erdosa kama iya erbahan sa iya datkan hukuman ya pula si cubai Tuhan adi siteh merawa di bata adi kita lah setia ula si cuba-cubakan mohon kita enda perpulungan ni Tuhan si aku ken ngendarusur tiap minggu pengakun dosa ibas kebatin minggu ta. Tapi labo ibas pusuh nari si gejap dosa ta Sebab bas biber ngencas yoge kan lasi rasapi. Semaka labo kalit rasa penyesalan. Amin pe enggom silaku ken dosa. Pak sanaka kita asi ibas kubang-kubang dosa maka labo tergejap man banta penyesalan. Sekape ku melaskan tekad tapi perpadanan. Tiap minggu si bahan perpadanan lah kabu bas pusutanari maka lewat bagi-bagi saja tanpa adanya pertobatan. Kekelani Tuhan adi paksana aman geluh ta waspadalah ijem harusna kita metenget gelah ula kita ibelokkan iblis ula tupung bas kini seran ngencakitar kini teken man Tuhan ertu tu kita lu tutus mindo penampat tapi tupung aman geluh ta lane si ingat pe di bata sendah kita singatkan
tupung aman pegeluh ta tetap tutus arkini teken man Tuhan. Ya, gelah nasi gejap. Pasu-pasu di bata tetap mengkawali kita. Jadi situasi aman di bas geluh. Enes tuhuna rentan ngeda. Rentan erban kita lupa toto. Rentan erban kita lupa erlebuh man Tuhan. Maka sendah ingatlah. Di bata lah pernah kompromi ras dosa. Amin pe di bata perkuah dengan perkeleng. Tapi ialah kompromi ras dosa. Si erbahan dosa datkan hukuman kah. Senina dengan tunai baslar Kristus. Jenari arah palas renungan tak endape. Banci tangkas. Man banta itekankan maka Tuhan di bata edem alu perkuah atekap. Maka gelat tetap sinikmati perkuah tenae. Ardalan lah ibas terang di bata. Ikutkan kata di bata. Te kita maka penemani narban kita megege. Bagi si jadi nandangi Jakub. Ibas ayat invokasiota kejadian 2:15. Janji di bata man bana. Ku japa pekam lawas. Aku tetap nemani kam. Artina di bata sidem alu keleng ate ras perkuah ate mereka gege ras ketenangan. Bagai pe pengarapan man Jakub. Gela ibasian dalani kegeluhena lakai pe jadi karung Athena. Janji enda pe genduari si aloken. Maka kai pe perbeben si bakal si hadapi ku lebih wari enda. Lenga bositah. Tapi te kita. Maka di bata tetap nemani kita. Mereka gegeh ketenangan bagi pe pengarapan. Minggu enda gelari minggu reminiscere. Artina ingatlah min perkuah atendu ojahwi. Enda sada persingat man banta mindo perkuah ate di bata. Sekaligus ipersingati kami kita bas minggu pasyon si petelukan enda. Gelah arna leman di bata subuh ibas paksa aman keluta. Entape ibas paksa lid kini seran. Si jadi tema tandai emkap arlebuh mindo penampat man di bata. Maka isingatkan kamu kita. Maka ibas dalani bagai-bagai kini seran keluh. Arlebuhlah pindo penampat man Tuhan. Sebab ia ngengenca si ngasup nampati kita. Janah adilit kita. Si bas dosa dengah ya. Sir kubang-kubang dosa dengah. Pindolah perkuah ate di bata. Janah bertobat. Tuhan pasti ngalami dosa anta adik kita ngaku dosa jenari bertobat. Rekadiola kita nandangi dosa ta. Si pabagesi kini teken teman Tuhan. Tentu banci kita datkan kesempatan bagi Abraham. Iperkirakan di bata ma. Erkiteken kini tekena. Semaka Abraham atan pe jadi bapa. Kalak sir kini teken. Kaya enda sir bahanca. Kini teken jadi modalna. Maka bas kita menikmati perkuah hati di bata ras keleng Athena. Modal tasada ngenca emkap. Kini teken. Labo perbahan buwe erta-ertata. Entah pembuwe si bahan persembahan taku gereja. Entah perkiteken ko rajin kel kita ikut-ikut ibas dahin-dahin pelayanan. Rajin dia kita adilah buka kita bucur. Tentu labo iperkirakan di bata. Latih dia kita. Rajin dia kita. Dagi mari kekelani Tuhan. Si tutusi erkini teken. Ras dahikan dahin-dahin tak termasuk pelayanan tak alu bujur. Gelah dat kita menanam keleng ati di bata. Ibas geluh ta. Amin. Tuhan pengasup kita dalankan katana. Ras kita toto. Bujur o Tuhan. Kata nunggu ialokan kami. Ningatkan kami segelana tetap pernalem hukam. Arlebuh mindo penampat sewakam kapulu penampat. Hukam kami pengendes Tuhan. Subuk paksa aman tape. Lit ibas kini seran geluh kami. Sebab kel kami kangkap Bapa simpar makani kegeluhan kami. Si tetap mengkelengi kami. Diperdiatikan duka rina dampar geluh kami. Emang kaku kami pengendes Tuhan. Erkelangkan anak Yesus Kristus kami kau terasa katakan bujur. Amin.